Na humanitarni tomboli predati 150 karti po ceni 200 dinari, takže 30 dinari pojdu za pomoć u ličenju hlapca pa na Jotov Jovana. Kulturno-prosvitne društvo DOK predstavilo kocurcom i hostom u rovi kalendar toho društva, a otrimana i skupština na kotrej bešadovane o aktivnostoch u prešlim roku i o planoch za tod rok. Mož poveže sme veľo porobili, na kongresu sme my više vyborili polovka členi DOK-a, bo to nie bola len delegácia ruske matky. Ruska matka mala štverih i my mali štverih. I išol i Rustem mladoho Katone, Jaroslava. Takže to je 3 organizácії išli na kongres i mi še vyborili, že by sme my dobili, bo Rumunije boli cesno pred nami. I teraz musíme še cali to rok, to nam bude prioritet. Drugi prioritet to aktivnosti kolo popisovanja. Vydávame malú istoriju Rusinoh, vydávame pravopis ruskog jazika so pravopisnim slovníkom, 2 kapitalne publikaciji, ktoré delíme gratis. Šitskim školom, šitskim decom i šitskim organizacijom. Ljem, že bi sme osvidomili Rusnacoh i že bi še priljubili i hlasali i vybrali, že zapisali še Rusnaci. U planu i vydavanje 2 knjiškog poeziji Veri Mediš z Beogradu i Mariji Dragović z Kocura, potim dramskih falatoh Katarini Fejdi, anglijsko-ruskog slovnika, a tiži novoho čísla Erato nad Kocurom, ali u elektronskoj formi. Za tod rok planovana i ekskurzija do Zakarpatja, a tiž i organizacija manifestaciji Kocurska čutka.